znaš što smo sve danas dali djeci. Toliko naravno, autića, pompone, barbike i još puno toga. Ti to meni kažeš, moj Milena ima 100 km do popisa. Evo popisa. Ivo želi PlayStation i MP3. Jan hoće psa i hrčkama, te ja hoću samo mobitel. Tako bih mogao nabrati 100 godina. Ha, 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 ja nemam takvih briga. Meni treba samo šuma. Jelim puno šiba. Sva su djeca zločesta, sva. Nisi upravo, sva su djeca dobra, samo su ponekad nešto. Slažem se s tobom, djede. Djedice, sada imamo većih briga. A kakvih to briga imate? Djeci svake godine trebaju tone i tone igračaka više. Najveći je problem što mi ispunimo te želje, a djeca opet nisu sretna. Meni to nema smisla. Djeca imaju već puno igračaka, pa ne znaju što za želje. To je čini nešto. Najbolje bi bilo da odemo s nekom Petru po savjet. Tako je, krenimo. Dobra večer, Bog blagoslovi, što ste ovdje do mene? Trebamo savjet kako usrećiti djecu. Djeca već imaju previše igračaka, pa ne znaju šta zaželjeti. Kako da to riješimo? Da vidimo, djeca bi trebalo darovati dio svojih igračaka drugim. Tako im se igračke ne bi gomilali. Da, tako bi naučili da je sreća kako da imaš drugi, a ne samo kada primaš darove. No to ne rješava naš problem, što darovati djeci. Znam, sjetio se si vrljaci. Lijeva, desna, 1, 2, svi stupate kao ja. Lijeva, desna, 1, 2, počinje gimnastika. Ruke gore, ruke dolje, može brže, može bolje. Uzrak prvo ti se kruži, pa po zemlji se ja više ne mogu. A ja više ne. Umoran sam kao da sam prenosio vreću. Ruke će mi otpasti. Mene boli glava. Sad sam baš ogladnio. A meni se spava. Vježbice nam pomažu da budemo jači, voziće pred vratima znatno. Svakom dobrom djetetu dar odnijeti treba. Jer sva djeca čekaju božićnjaka djeda. On je stari, bolestan, pomoći mu treba. Ja sam na tu djecu već pomalo ljutim. Postava su nekako, ma bolje da šutim. Sve nešto izmišljaju, skupe stvari žele. Darovima mali, baš se ne već, a sitnice zapravo život ljepšim čini. Mene to sve više žalosti i brine. Rata, nek se čuje, nek se zna, nek se čuje. Djed Božićnjak poruči, djed Božićnjak svima javlja. Tad sam mi već slabo zdravlja, pa sam stoga razmislio i ovog se domislio. Darovi najvećim za djeteta svako dođe, ali ih ipak vidjet neće svako djete moći. U njima će dobra djeca prepoznati pravo blago, a neskromno i okolo djeci neće biti da. Darovi su već na putu u domove sada kreću, pozdravlja vas djed Božićnjak i želim vam svaku sreću. Banditi, dosadite mi, meni zanimaju samo danas. Božić je Petra, kao svaki dan, samo uz darove stiče raz. A darovi su stigli, jedva čekam da ti novo računalo, bicikli i ođe. Ja naravno imam računalo i bicikli, a i organ mi je prekupojen. Ali vidjela sam one u katalogu posebno ove, a ja moram imati sve novo što se tijeku jaju. A kad sjedem na novi bicikl u Božić koji osim mene nitko nema, jer je užasno skupa, sigurno ću upucati od zapisa. Sad moram čekati poštu. Kako glupost, ma baš me briga. Otvoriti darove i onako su zove. Tu je sigurno računalo. Pravi, baš čudo. I ova je pravi. I ova, klupika, van. Tako se radujem božićnim blagdanima. Tada je cijela obitelj na okupu. Pomogla sam mami pospremiti sobu, a navečer ćemo zajedno hititi jelo.
Poći ćemo na pomoć. Najljepši mi je trenutak kada jedni drugima pružimo ruke i zaželimo mir. Na Božić se svi ljudi vole i jedni drugima opraštaju. Gle koliko darova, odakle su se stvorili. Ti si nas pozvala svojim lijepim riječima. Govorila si o ljubavi, o miru, o prijateljstvu. Mene si jako rado selila, a mene si skoro rasplakala. U ime svih nas želimo ti čestitati. Sretan Božić! Prije nego što zaživiš, treba dobro razmisliti. Velike i skupe stvari ne donose uvijek sreću. Ljubav, mir i prijateljstvo nose sreću od sveg većeg.